Maintenant, mi kudo le wenu mi bi mi mando dagbe ya mi na to entoro mejiri nu wa mi ton ezan kede peme ho gbeme dan egbome yo nu jenodo gbe ko toro gbe kono gbe ho a adande de tin bono agbo mi ko de le tin bono ba chodo mi eno amo me de do ve de le me be no pon ka bono kan bi odo me njile ne ka pin gbe eno tin do me ekun so do me de bodo to me odo e tin do sen kun so de fovo lo odo hun eno amo me de do adande le wenu ho taji deleti bono wa khen hono me be no kon ka no mo no menji a afoten ka hen na de ne na wa gbin fiten kan gbon fiten kan be sin ne kan wa gbin eno do ho gege kan bi o me de we hon gbe me ho gbe me dan nu wa mi ton e nu wa mi bi ton e bo mi ne chono de ji e ho mi o mi le wa po ho ta devo epo mi wa po do chono devo epo do irando sen ho do to be na tonu bana tonu do ali de lenu o to ido soro ton eno ken de uwe bo choro mi ton po impo ko ra gba safi e home no e to no mi kwa bo ko dali mi ma fonda gbe ya nfo gaji o mi jan cho mi duga kaka bo wa nugbo e vivi no mi de so titengbe no e nadi no doso sapo no o mi na no me hunlesin o me to mi bo ka yin kan o titengbe ro po ro beta da ho eyan le to bono pe nukundo o we ho do to mi to fi e no hunle o mesin ho me ne yon le de so no wazo enion ho mi ko yin kan no beta enion da yi ho me dion mi ko ro gbe vi yen bo ka ko ro azo mo hon wa po ipo kusukusu e me mo yin ne e na tell mi de so ro wai mi se yo mi ton bo wai o de so e ho me on ho taji e de wa ro mi si bo mi to yin to no menjile mi na kende o dokun mi ma klan wenu ete se on karo ho e mi henwa egbe one dokun mi ma do klan wenu ete se on karo do eyin asupo asipo sunupo yonpo wo ro po je yin o klan eno awa ete klan ka wa wenenu on e don je dabu hoji eno no do eton se on lo karo fne afotete yonu kande afotete vile kande afotete henu kande bonu ho kazon kaka abo abi o sensin apa hoyo ete sundo na tun dai ete henu mole de sukado na tun ete vile na tun ete yonu na tun bo ho etonu so e na tun le na de afogbon yo ho enele mi na vlog kana do nuwa eyeji no e na din doso sapo no mi de me hunlesin o hweme to e mi yin ho mo hunle o e no gon mi gon wa e no wa mi gon hwewe ko enele ka wa le mi ko do gun aji o mi na wa enele bi huiji lo e ndo mi na je nu wa ji de bana di do o ete ka yin po ni no ete ka yin klan eyan do penu mi be mi yo mi do ma wa do ho do fio do ho enyo do megege sunu le nyonu le enitun no po yin endo ye uri alo do ahosu sin home ye uri alo do ahosu sin home o yin asupo asipo bo eno hunla no we ma me do melo eda melo bo nu come tono do ahosu sin come do home e ga do po eno wa jivi ejivi o ina do pero nu le binindo nisinisi e kono wa jo de mi dogbon do klan no wa no nyonu podo sunu pome o po ni no na bi jiwe kade ene do mi ado po ni no sunu po yon ton po o to na bi jiwe kade e da mi ko do po di mo le o fi mi mo mi nede o ori alo do ahosu no ko ba ahosu tun do mele po yin asupo asipo po ni no do po ne po ni no devo ite hen no le bomo woni no devo de no le mo indo nyonu posum pono do po me ino daide do family tenten no eno yo do mi me do ino na agban me poni no ene o egbonvo ni poni no de no do ehuna do we mame o do ahosu hoyo do nyonu supo do nyonu lewe nyena si hoye na do keke ho do nyonu mi de so mi ene nyonu supo no wa bono do asuche me eno daide ya suno no daie ya boy wa clan nu le no gbonvo ni o ye wuli alo do fidi ya ne ye ka me ahosu tun do me lepo me le po din yan su kwasi po wa ye ka po bo video ne po ni no do po ne to po ni do po le ne ene dion edi emi ka do po yi mi na be sin emi dogbon to din eji bo sunu ko do yan no ko ye mo ide po nwe
boko je po boko je vijiji ye wuli alo afla fo do khenu me bo khenu to no ame le tiyan e na gban da ho bo do po a ye kala fo blo do a hosu ko lo kaka cho mi na do amisa ko to afla fo e di e ka ro po bo do vijiji po nínú ene o nde timbo aje jije o ne kono wachi po nínú ne o ni nuwa je o ino ve gege ni ele do vi o mina pon ni edo e ma do vi a bo iklan eni on sono ni nu gege a me mino mo do jele nyonu le o yeno ze weden le ko eton eno ya zo me a eno jo bono renyo musunu eno do ena no asuhwe bona monten bo wli boni aso bo nu e mo le bio eno zedo aso sin hwegbe dudu e o na ho moto do po na gba kare do po nu gege na blo no zan ko no wli bono aso ne bo ete même ni ete chivio yonu ena ze kwele su ena so azo me kwe vileton ena tenpon boni edo kwa su ton po ena do kanji aso le su na do kanji ye ka do mo boy ma wuri alo da su hwe boy clean do a hosu hwe boy clean yonu le no do we ma bono si kle do kwache na bi le nze zan do hwe lo gbe mi do hwe ogbe pepepe sunu osinu ko e do hwe oji me yende suo nze kwache bon gba hwe bo zan de me e ka imo ni a mi clan bo aya wenu ko ne ana wa hledo kwetwe bio hwe ni ome eni ono blodo yonu keke yo weden le no hwe kan no keke no se hono aso ya no ntuna dogbo 10 ans 20 ans non se hono na ikege ya eno na yi me na yo eno zan kwa itan nu bido famille eton ji donc ye po eno po ye po bo kankran wa no me mo nyonu osono do tia donc eno wa bono gbo leko yi totonpo no tonpo si hwegbe do kwere do eze do hwe de me de pa su tonpo me ye hu awe mado a hosisi nu kon donc ni wa suo bo baton a je hweji ne bo baton a je hweji yo eno yin do e sono tunde na blogbon donc ni e wa mo mi dele o eno do ne mi kana blogbon dawe ena zekwe aswana zekwe bona yiho bona zemido home bona sukwe hoton mi teno do ni do enyi mo ni mi do vio ndo po de ahosu do we ma me do ya su azome ko efileton ena su ndudu ko efileton ena su azon ni village azon si kwe no e sen odo ne me o sen odo ni agosi asun si kwegbe o fidi ana je o asuo edona sukweton sen odo mo o yon no blood de bu o ko itonu so sen tiyan e de to e bo na si hu mon de ya e don ne do mi de ne me eni ma da sunu odo ahosu sin hwea donc ni ma bo e do popo mo video po wo ne bu blood de blood cho homene donc mi no na do ni nyonu le do na no fliene le ni edo nde le blo yo ni yema da asura do ahosu ya ni yezeko eton boye ho brick yezeko eton boye ho télé yezeko eton bozan edona no hen we male ena hu nube nde menaze do benaze we male ni vlavo eno nyonui han clan wa ena si ahosu sinu kombolo kwa de yen le sun zan kwa odie ahwe lo mi me wele ton nko ton edeji me yen de sun zan kwa edeji bo na mo tembo na ne kweton de zan le ete kasi ho ren clan wa do hwen do me ke ba ni o me bo na si ho me kaka mana do mo enyo akwen sun zan yo na yi te kasi ho ren clan wa do hwen do me
mi ana jele sunu po nyɔnu le kpɔ gbɛtɔ mi yi o kanflan ni sunu wa ize nyɔnu devo me do hwegbe ni ena se home e ka se home o ena modo e ka de miton be wa ze mi do fi nye do fi de vobo me mazan kwero hwe wa me o ena wa no hwe me podo asue miton po oh o me sisi no bro da na do ni nyimo nu bi si gumi a asu na gumi bo kwache na le gumi donc ena bado jile mi na ikwe miton pe o bona motembo ile gba hwe pe de na si gba bona motembo no me kleon e je we beto si ho e ho me si ho we endo jile ga na imo kaka boy wa biodo sunu po yonu po do point do me o e na chu idile to bo yonu ka mo no le mi o zan kwe de da yi o windo tinole ko no do kwe o zan we yo e do no wan le nu e ndo popo asuchepo abi asichepo bo kwe ni le nko zan bo mi e no popo to sin e klan wa din e no ti nu khosu nu e ndo jurobo wa iyo nja khosu ton igbe do hun e o eni nyonu le do eno jodo sunu le de su me ndo nyonu le me no jodo sunu le de su ro sunu da asire do ko gege o donc de sunu ze kweton do e nu de egba e ne mi no do won yin sinu mi no do ko mi ton gbe we e no do nu de mblo alo nu da suche blo nye ton we bo nye de su ton we ton we nu gbo we mo e do na yin e wa zo bo ni edasu alo edasi o ino do jele kuje na dami ni kuna dami o ni ndo ndeblo malasi do kweton hulan e do ndeme malasi ndo we ma hulan e do ndeme ne donc normalement e do mo blo we eno ido nu dagbe sinu blo ede mana do inu kon ne bona do inu kon vile na inu kon nu bi na so gbe bo ina no po kaka so yi e kono wajo kanflan bo ino wa clan e ka clan nu de mi no mo mi de ahosusu mele mi no mo nyonu le je no ya vi gege nyonu le je no modo fiten kanayi ko dagbe na mlo ti on ko gosin to chepo no chepo di eli bo mi bi o tun na so ho e ko le tun don do asu ho ti on ale ko bo ya ho to chepo no chepo do tu fide na yo a et puis me nyonu gege ti on eno wa zo a do suno no wuli bonu ye suno dele no do jele o ama besoin bona wazo na wuli bonu ye wele nu da zo de wande azo e na renwe bon donc e de no modo a suche ni wanu mi un donc e do bo wuli nu mi ye e do bo wuli nu mi ye bo no jo azo do me de nyonu de la ti no do we ma daho me tele kun azo mo do kun de ma ton ne bo no ko no jodo e no jodo no weta ne me nu da gbe do e do plaisir na bloni vivina do asua uwe podo ena e pa ni eze nyonu do kwegbe bana zo awe bodo family ton pon we o sunu odo ena do kanji u ni asio ya so me ka we zo bo le ko wa badanu mo nu ti ko ni o don ni e de blo mo bodo mi podo nu de nyonu mi dele bo nyonu family mi ton le o mi na no kwegbe mi na wa zo a clan te wa eyin mo suno do na modo asiche yo e na bo te donde na bo te idamede vo nu de kablo hwe a e ye zon akweche nyo de pe e ye zon wa hwe me ondudu na sogbe e ye zon vile do mime pro vile kanji kunde kweton de me ne donc e na bo te momede vo e do na do o enyo mi si so no po a mi clan me mi tempo ena boteni kwede na no nawe wana imo tembo yinu kon bona plonde aloni me nyonu ko po ena do bon emi na tempo bo emi na no ze kweni bona mo tembo dunu na o sunu o si blomo ni nyonu o we sinu o we ha nyonu de so si blomo mi mo njewa do ena je hole nu bo mi no mo bo endo nu clan e wale yo o eno je kagbaji bo je ko gbaji eno ko khohun do edele me bo je tagba eko yinwa bo tele ko gbaro te eko yinwa bo gble o me de ro te e ko ablo ne le bi ko ikaka bo akoi ton do mi ko le tor si no kon me no le me si ho me le o le mi kono do ho ni
mais molé de o ni queen ko clan je wa jemi gan nunu konto de mi no blo e wa indo mi na yo e me wele ni mi siwo ni eyigbe o mi na yo e me wele bona ko tenpon bona timenu ye do yo do vi ye osu ye no po enyo do enaze nu de clan yo do kuto bo pon de na blogbon boni nu le ni inu kan ni ye blo nu do po e blo kwe do po bo yin do kwe do po e mi ti do ho ni sunu alo ni nyonu we o bodo bo pon de na blogbon boni me we go ede suni do kwe pe vi do po ni kwewe aton ene we do sunu ogon alo we do nyonu ogon mi si pon ne mi na blogbon bo ete yin do po enana me we go ni nyonu alo ni sunu me no de no mo we de lention eno se a eno mo rojere ko me sinsino u gan nyunwe de ni eton ko me sinsino u gan oni eje ahosu sinu kan e ma te da ide bo eje ahosu sinu kan ahosu sin mere do fine ye de su to no tenpon bo no poro ne mi na do ho bo ho na nyon bo me lo poro na mo tembo mo nucleum de na ze no dugbeton na bo na ze do fifa ete je vo e ramon de hen o e da mo de fifa na de wo ni ahosu si me o maka tenpon bo fifa wa ahosu si mo ena pon nu de nyonu alo sunu zeni nu de esi do bona pon de na ma nu legbon me mi ni do nu gbonu mi de o ni e ma wuri alodo ahosu si nu kan eno ve u pede tion ni ewuri alo ndo poti mi do na le do ahosun si we ma me wi hona o eno hona le jiro jele ke nyonu po sunu po ni e daide o nu de do po nu de do o do ase beneton me o me lo po do eton e ndo e blodo po a ni ejon blodo do na blodo po cho na uri alo erona yi ahosusin mede vogon lo note bonado de ahosu dogbon echo mi de a vovo ton ba mi de a mi bado nu de mi blo pinai mi me weleton o sen edo dai do endo mi do po bo yan suku asipo bo wuli alo do ahosu nu kan nuwe onwa einche nuwe yon de suwa enyeton lo opo mi kade ne lo nu mi maka ba bonu ina no mo a me mi do tin o note ahosu wezo ene o enu aimo bonando ayo sunu oblo einche yon no lo blo einche bo ime bi hwiton sensen ko tonu suwo eda yin do me de ton ovo bunu me de ton a e no level blo mo eno blo mo ni enado de ahosu kuna do we ma me o ni enado do français gboro séparation de biens en clan enum de mi blo leton ni mi do ewo ni oku dromi de dromi o de me blo nde mi blo si wenu mi wi alo ene o mi me weleton ene o communauté de biens ene o imo mais we go de ndo timbo ezebido po ni kanflan toto eku alo no to eku bo ina wende o ina bio adugu do toto egon podo no to egon alo tanti de gon ene ono bio pipo eziru po me a fo e di ho fo e di ene endo osunu eduku de do henume abi yon no eduku de henume o me wele do po bo biblo e asupo asipo nda edo wo lo si apako ya o vovo edi odi do sunu henaro le e adu do no to e kwedin yo e ya so ade me do mi ana podo no into yo ti e ma odo mo da ya oyon no le sunu do e adu goro to to e kwe abi mi fele din yo e ya wa mi na po do no yin asuche ton ti o yin mo afofo edi mo ni gududu ton nde mi blo do
po alo nu de me lo popo blo si ro nu mi wuri alo ewe nyi mi me we le ton ni mi wa clan e mo eno man do we bo me lo po no yin ton le no igbe ni ne no igbo ni mi no tegun bodo de a hosu kunran kun tru mi o lewe tru mi o ne diyan mi lo po mi wuri alo a bóyá agbanpe vi o àbí agbanda ho o mi blodo khenu me gbogbo po bodo jiji e àbí eyin mo a mi mo mi de o kaka gba dogo e ton be zombo mi gbo je po bodo tito me on blo e bona e ton khenu a lo bona ina agbanda ho bo khenu e ton vla fo mi lo po a hoso tu wa edi klan klan ho wa e me yono na imoti me na ije wena afotete kana di huiton ni nu jomo eno mo famille do hueo famille we ple ni famille we ple o mi uri alo mi ma uri alo a famille we le o na no mo ede de nu imo ina yo famille bokmon de na blogmon boni ina bloquedo mo no do go de ina bloquedo ni e ma famille o maka ten mo bloquedo a e do ran pon ne na don me do commerciant e gege suno do commerciant ya alo nyonu do commerciant de na blomboni ina clan mais ina polo hodo we bona polo vie ton le sin hodo we fide kan clan ni ma wuri alo a sien de yo mini do mama ni nyonu de gosin asuton gon do e clan bo kan flan nyonu on si mele oku bo ele sutum de na blogbon a edo azo a edo hoya no viton le po dada ton le po ekoro asu eton le alo me lo beji ne boy ma tun fie na ya edo na haya ho e kanyo haya ho ko no haya ho ne na blogbon eno no wani hobo yunu le no ya vina do ina do kwebo na haya ho a we le tion vile no do pevi donc ye osua bon e ka clan bo toro asusin hweo eno ton po pevi bo e si yin we si yan ton e si le yan izen eno do ne na blogbon do vile ne alo ne me si ku ano no elo me ma kan ene le o o le ton sunle no bara sentia ate do ndebo o me sinsin do e dawo do fide ya hoso ko ya o me ka dawo hen de me le ta on boy tun an lo mi ka po ye tun mi o po me lo afo edu mi no ande do hen me abi hoso ko mi bule ne le debo a dion no de jei bo ni suno le wa ize tado nyonu de no wanu me ro ai de no blonu de manyo eno lile nu kumeni do asio donc eso no bana se ne eso bana hoin asiton pon kaka bona do vile ton dion e ba kan mo awe no le tagbade we je do adudo po do de body e don go ide ma gla me e don mo je no to de me we le nu e ka blo ni kaka bo ho yan fodo mende abi si fi udi me si mende o abi suno mo afode do yon no gon be ni ozon wo klankla wa abi yon no mo afode do suno gon be zo wo klankla ho wa tiyan ye uli alo do a hoso kwe ganjiton bo de afole bi si kwenu me kaka wa de gbon ami sa fe bi bo e koro po kaka no kwe na mi de diyan e de klankla wa jidi me bo suno e ba bona jo yon no do lo yon no do ne si vlafo lo khodo ho mi ne me no yen bo suno mo do afi jedin yo mi kun zo si hole bodo po no ha yonu le o mi na juedo bodo le ko yina ya gba ton le jina be e de ka o no po bo to nu gege da yi ahosu ka tro me ne le yo yi ro po do fine yo afotele yonu na de suno e do me yan we de suo afotele na de hwe cho yan yonu mi he mi abesi suno ji cho mi ya do yonu to
Sunu edo asiton ya we edo asiton ya we o eto na ikmo asile asiosin mele de o do nu yedo vieton minido eda fogbe alo eblo nu de manyon do asukwe ya de ko idoni meton le o ena imo meno hole megando senhwele de no do avocale lo meno hole o me hole sin me hole sin me metole e imo yo ena do ho bo hole meton na kan wema alo nu de ena si dodo a hoso sinu komodo emi jo agbe asi emi ton do de eyo ye dalo we mame o chobo ena agbe asi ton e do le dalo we mame bona do ho donc we to da ho do na se nu de do e de boja agbe asi ton yi ne bona le se nu de asi o de su na do nu de asu ton do di do we blo bon era se era do to eme wele bi e ma do to eme wele bi a e na si clean e na si clean do nu me alo do ko do ya ngbewe yo na po won o na imo po won eyin mo po won ho do to da ho do na se bo mo do nu de do ho de o nu e sogbe a nu e do na si gba si asi meton do ni o wa boni ho meton mo lo jele nu do ade yo awa time boa ze we male bo ze nu kekeze khale eno ze photo le mo ze video le nu dossier ton ho meton ho regan ena ho do we mame do nyonu o e kundu blo nu dagbe o bo ena do tion mi si gbe mi de bona blo we manu mi bo we mane o tion mi yi o mi na leze yi ahoso so ni kombo ina hoando jijiwe ma mi ton le me ne de mi ri alo le bona de jijiwe ma mi ton le me bodo jere dion mi ko so do po do de mi ri alo do ahoso so ni kon jijiwe ma to me o ina hoando mi o me ton lo jere melo po e ri alo bodo po bono na zan ni mi le clan ina le hoando jijiwe ma o me do ahoso da ho na mi lo mini clan bueno le huande me mina tulo me do poro le ko ifie gosion o mi de o me hole si ho me to mi no mo bo asupa sipo ye ho hun me bo suno asije na gbe diyan ye lo suno mo na ka hobi yo mi mo no mo ko ton do to me fi me ye lo suno mo na ka hobi yo bo ye lo po yan no po bo na mo na mo ten wo do to yi mi de ko do jire gba ka gba go boro mi jan clan dandan yi ti me wole jawe yo ele da fo do po a wo do po bo ka na clan e wa mo nemi kono blogwe mi odo jire bo gbegbe mi do jire ko wa yi me ti wa da sande fonu mi ti mi jawe mi kule do no po bo ahosu ko ya wa mi ni so bonu ahosu ni kan mi e wa kan ko nemi kono blogwe o yino do jile me do me hole si me le o azo itonu kon eyin do ni clan me wa moye a do eno jobo mi no yi akosisi nu kon bo adohonu me wele o wele le ti o eno le tombo no wuri alo nu yede bo anatun do me wele le o yo ni queen boko clan boko zuyede bo su to itono itole bi e wa mi nu komiton eno le no je po di fe eno le je po bo wele le ti o mi te so no inu kon akono vodo fine azoro po lo ko lo diyan eno le ko bo ni nye modo ite do komesi we me ni ye mo gbeto na do honu ye o ina bio ede me o you know kan bio ni ye me do po ma do me na hore a no do ni do esi wa fie no wa zo de aji boy wele le ti o ino igbe bo ye wa no do ni do ho ne ho ingbon ba me do po no do eton boy no le do eton bo no wa hale do e o ho lo he na fa ho bo ado ho ha e ko ni do ti o mi blow for mi na iba me bo inu Coca-Cola bo ino ben kiko ye na ha ro ko do ko ino ben kiko bo iyo bo ho no yo nu de nye modo beto sin jijimeo ni emado jibono fa ho a hono fa nyonu le do na fa ho sunu le de suna fa ho mi ka fa ho
bo gbeto do ho nu mi bo mi fa ho mi so do na mi le wa je po nu de nyonu oblo alo nu de sunu oblo mi so do na do a Isso não é lecoa any eh o parce que du moment où mi o do ho gbe bo mi mele ko do ho nu mi bo mi me wele mi do enyo nu de mi blo ho de mi de zum mi de mi ze ke mi de o ho von ni mi le a je po do zinzame ho do mi on isso não é lecoa de boa mi so asoro do a me akablo le azan bi de ablo le un bo me le do ho a so a do sin o asona do ho ni mi ve yi gbe bo le je po ho le kuvo e ti do timi le do a lo wuri we do mo yen no mo gbe me do aso do nde bu jeda ya sa ne ina ze keme bo vidi enavo bo FIFA kere do ra ni do mi do susuwe me bi do susuwe donc FIFA do ra no gbe me FIFA do na no nyonu posunu le po me ene o no ena cher mi desu Nadine dosu sapono mi de me honesin rovento mi o yin kan do azone mi do azone koton otiyon kweton e so ko ya o ho epo bo mi na no kan bi o gege elevo po da city lo mi na so apa nu koton kwe lo so do fene po bo ko de vonu mi na lekwa apa o go kwe bo ho epo bo mi ma kende wai nu kan bi o me po file mi na igbe na do neo e khota de bo glo de suti tingbe bo nu kan bi o me gege to bi to sile e ba na do jeme ho eneleton bo ko le vonu so abi ira yi vonu adanton agboye ho ton aje isi flafo afo na de temetele na yin tuntun to mentele mi gbeme ho gbeme dan e ho meton apa ko nu konton e lo o yin kunpla o dokun mima clan wenu etesion kado bina so apa ko nu konton e do fine bo ko le vonu mi aleko epo eji e na chendo pro mi tole mi kudo te ko kudo toro me